Bah Titos terwal khan ukurtong ke United Democratic Party hak election MLA jar pulai ula pha jing tho show Chief Electoral Officer ke Jilla Meghalaya bat Dawa ban penlong da jing ñiew biang yaki vote ha Sohra Constituency hak ni jing tho Bah Titos terwal ula ong bak result election MLA jar pulai na Sohra Constituency bala penbena hak artari ul ber jar pulai kamlong ke bapen hun na ke jing lap jing ken jong u Hakani jing Dawa Bah Titos na kalyang ba AS Mukim u join CEO haka laitri ulber jar pulai ula pha jing tho sa ka office SDO election ka Sohra civil subdivision bat batharu ban panlong ke jing yalang bat unong ujor ka jing tho kala ong ba ban batai ya ukurtong ya ki kendon ki jing batha ka election commission of India halor ke jing ñiew vote bat karukom penbena result bat sam ya ki kot ki sla jong ki kendon bat unong ujor Kumban sukudo Bah Titos terwal ulasya ram tang dak hatsan vote hakani ke election badang sudap ha ukurtong ke People's Democratic Front uba Gavin M. Lim